Issa fidejk. Grazzi. Ħsiebik. Soddisfazzjon kbir, Prim Ministru. Il-mod. L-Ice Bucket Challenge għalija ma skansajtix, għax Zek l-ħbib tiegħu iddeċidew li xorta jridu jagħmluha. All right, here we go. That was really cool. Thank Jamie Lynn Spears for nominating me for the ALS Challenge, and I want to nominate Adam Sandler, David Liccardo, and Robin Greenhill. I have accepted this ALS challenge from Hello Giggles, Allison Williams, and Steve Tisch. I now nominate Madonna. Okay. 1, 2, 3, go.